Trubor nagaslem jong unongsan Hima. Haka kadway tirik ubanay jemang arajar apawar. Ka office jang ke district sports officer Nongston, kalayo ban play Pyrda ke Lempung Yelek Kai, 27 Wkhd Hills district level inter-school athletic meet, Jones nem arajar apawar. Ya ke balapan long Hamadan NDSA nong pendeng. Haka ni ke Lempung mentaus nem, kidon kumbak hat atli ki school na ke lengki jaka jang ke district. Kilawan banyashim benta, bat kidon kumbak saus pak prabhun ringut ki kena ki balayashim benta shithem. Kentop ye ki ars pak saphu lai ngut ki kena shenrang, bat ars pak saphu lai ngut ki kena kenteng. Shushu hakane ke Lempung Yelek Kai mentaus nem. Kidon lai teliki kerdan, ba kentop iki under 18, under 16, but under 14, shenrang bat kenteng. Bat haki under 18 hakal yang ki shenrang, kidon khat lai teliki jing Yelek Kai, kumjuk ru khat lai teli jong ki kena kenteng. Ki jing Yelek Kai haka under 16 jong ki shenrang, kidon shipau teli, kumjuk ru shipau teli, jong ki kena kenteng. Kat bah haka under 14 ki jat jing Yelek Kai, na kabenta ki shenrang kidon santeli, kumjuk ru santeli jong ki kena kenteng. Habapai siya kate kasngi play Pyrda ya kate ke Lempung, kakong LSM le District School Education Officer, kalalong kum kakong san. Haka jingdon lang ru kakong Balarinas IM, DSO Wkhd Hills, kakong Ai Martong, Principal ka Nongston College Nongston, kinong hikay jong ki school baper bat kiway.